បានជ្រាបសួរបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះចេញវីដេអូថ្មីទៀតបាទមើលបងប្រុសនៅបើគេសេតចង្អល់ហើយគាត់ទៅរំអីណាបាទនេះពីអ្នកប្តីប្រពន្ធគាត់អូយច្រៀងព្រោះមែនតើបាទបងក្លេកហើយនឹងបងទេវិនច្រៀងគឺអែមែនតើឲ្យចូលតួបាទខាងក្រោយបងលាក់គាត់ពងទៅសេតហើយបងភារៈពងអាចជួយសាប់ចាបងប្អូននេះឥឡូវនេះចូលតួឲ្យកាយវិការវិញស្លាប់មកបងប្អូនមកអែមកឆ្ងាញ់មកយោយហើយនេះបងវិទ្យគាត់ថតធ្វើប្រេងធ្វើអីដែរចាបងប្អូនហើយបងនេះវិញអត់ដឹងមិនទេគិតតែរួមគិតតែអត់យល់ពីគាត់នេះអូហូយលក្ខណៈថាកពុះអីក៏បានដែរបាទអែមែនតើបងប្អូនអរគ្នាបានអូបាត់នេះឯងបាត់ពីអ្នកដែរបងគាត់ច្រៀងសាបាត់សេតទេបែកគ្នារហូតអីគេបងប្អូននឹងអរគ្នាបាត់កំពុងតែពេញនិយមពីដើមមកអូហូយបាទឥឡូវនេះយ៉ាបាទចាប់ដៃមួយមើលអត់ទាន់ទេបាទឥឡូវនេះមកជុំលាក់ថតគាត់សើចបាទពងសេតទៅពេលថតនាំគាត់សើចអញ្ចឹងគាត់សើចតាមបងប្អូនបាទឥឡូវនេះគាត់សេតទៀតហើយបាទបងលាក់ពងសេតនិយាយថាចាំបងប្អូនអរគ្នាបាទមកមើលអ្នកចម្រៀងយើងវិញយោយយ៉ាអត់ទាន់ចាប់បាត់ទៀតបងប្អូនបាទបាត់រៀងយូរដែរហ៎ចាំមើលកាលណាចាប់បាទឥឡូវនេះមកជួបបងកម្ពុជាគោមិញបាទអូយនិយាយរួមថាគោសាហាវមកលាក់សេតទៀតដែរទៅមកសេតគាត់មើលបាត់ចម្រៀងបណ្ដាគាត់ចូលតួតាមអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាបាទឥឡូវនេះមកមើលបងភេរៈគាត់ច្រៀងម្ដងគឺលក្ខណៈថាសំឡេងវិញកប់សេរីតែម្ដងបាទសំជាតារាចម្រៀងមែនតើបងប្អូនអរគ្នាបាទហើយទឹកដមវិញគឺផ្អែមស្រទន់ហ្មងបងប្អូនបាទមកលក្ខគាត់ស្ដាប់បាត់ចម្រៀងបងភេរៈច្រៀងគាត់ចូលតួគាត់ចង់យំអញ្ចឹងបងប្អូនហើយបងភេរៈគាត់ច្រៀងបាត់លក្ខណៈសេតអីចឹងណាបងប្អូនអរគ្នាបាទបន្ទាប់ពីបងទាំងពីរគាត់ច្រៀងបាត់បែកគ្នារហូតដែរឥឡូវនេះគាត់សម្រាប់ម្ដងមើលបងភិរៈគាត់ច្រៀងម្ដងបាទគាត់រៀងហត់ដែរហើយនាំគ្នាមកលេងទូរស័ព្ទម្ដងបងភិរៈបាត់សេតអីញាក់ញ័រច្រៀងកន្លែងខ្លួនទៀតអូបាទឥឡូវនេះអូយបាទបជាមែនតើបងប្អូនអរគ្នាហើយបងខ្ញុំថតនៅមុខហ្នឹងគាត់មកថតបាំងខ្ញុំដែរបាទឥឡូវនេះមកមើលបងលាក់ម្ដងបាទអូយលាក់ឯណាដឹងកាតអីទេខឹងបងភារៈប្រច័នបងភារៈហ្នឹងរៀងសែតចឹងបងប្អូនអរគ្នាបាទនេះបត់ថ្ងៃបាក់រុស្ស៊ីថ្ងៃបាក់រុស្ស៊ីបាទអូហូហើយនិយាយរួមមកកន្លែងតុងអេអាសេកអីគឺគាត់ស្រែកបានមកចប់មកបងប្អូនអរគ្នាបាទហើយចំណែកបងទេវីនេះបងឃ្លេងអីចាប់ដៃគ្នាម្ដងស្វីតម្ដងបាទបន្ទាប់ពីច្រៀងបត់ចម្រៀងដល់សេតហើយគាត់មកស្វីតម្ដងញ៉ាបងប្អូនអរគ្នាបាទញ៉ាអាបើកភ្លើងម្ដងបើកភ្លើងឡើងភ្លឺហ្មងមិននឹងឡើងល្ងឹតឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីស្ដាប់បទអន្លងអន្លួយរបស់បងភិរៈហើយបងលាក់គាត់ក៏គេងលក់បាទអូយគេងលក់នៅជ្រៀតបើកភ្នែកជើគេយើងថតក៏ប៉ុន្តែគាត់ស្ងំហើយបងប្អូនគាត់រៀងអស់កម្លាំងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅក៏ស្ងំគេងតិចហើយតបងប្អូនអរគ្នាដល់វគ្គរន្ធត់ហើយឥឡូវនេះបងភិរៈក៏ឡើងបទស្រាយបទចម្រៀងជាមួយនឹងបងវិទ្យម្ដងបាទបទស្អីគេនាងជាពិភពលោករបស់ខ្ញុំបាទបទហ្នឹងលក្ខណៈថាអូសាហាវបទហ្នឹងលក្ខណៈដដើមគ្នាយកតួស្រីអញ្ចឹងចំណែកតួប្រុសមួយទៀតនោះក៏គេងលក់ហើយបាទគាត់លេចស្ដាប់ឲ្យជាងអីយ៉ាងបាទបទនេះនាងជារបស់ខ្ញុំទេនាងជារបស់ខ្ញុំទេហើយបងគាត់រំទៀតណាបទគេសេតគាត់រំនិក្សាររវ៉ាន់ឡាំលាវអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាបាទបងវិរៈក៏គាត់ច្រៀងបដាក៏គាត់សេតបដាដែរបើហេតុបទហ្នឹងក៏រៀងតឹងទីដែរបងប្អូនអរគ្នាបាទនេះអូហូយហើយបទនេះក៏ត្រូវរឿងរបស់ពួកគាត់ទាំងពីរហ្មងតែអត់ដឹងថាម៉េចណាខ្វល់ការនេះទេបងប្អូនខ្វល់ការយល់របស់ខ្ញុំចាពួកម៉ែបងប្អូននេះអីចឹងជួយខមមិនប្រាប់អ្នកមួយផងបងប្អូនអរគ្នាបាទបងវិទ្យក៏រៀងសែតដែរបាទហើយឥឡូវនេះបងភិរៈត្រៀមអូយ៉ាដល់វគ្គតង់បងភិរៈម្ដងទៀតហើយបាទបាត់មកនេះជ្រៀងបាត់សែតចឹងអត់យល់នេះបាទឥឡូវនេះតួស្រីរបស់យើងបានបង្ហាញមកឲ្យបានជ្រៀងទៅដដើមគ្នាអីចឹងណាតើអ្នកណាមួយជាម្ចាស់បេះដូងអូនអញ្ចឹងណាអូក៏ដឹងថាសម្រាប់ចិត្តយកមួយណាបាទទោះស្អីយើងខ្ជិលខ្ជូតមែនតើបងប្អូនអរគ្នាបាទអ្នកណាអូធ្វើខ្ជិលខ្ជូតគួរឲ្យស្រឡាញ់ចឹងណាបងប្អូនអរគ្នាបងវិទ្យក៏ថាអត់ដឹងជ្រើសយកមួយណាដែរពីអ្នកបងភិរៈនេះគាត់ពងត្រាំគ្នាបាទត្រៀមអូហូនេះទៅទៀតហើយបងប្អូនអរគ្នាបាទបងភិរៈក៏បានបកស្រាយបន្តទៀតបាទយើងជារបស់ខ្ញុំទេកុំដដើមរបស់ខ្ញុំអីបាទហើយចំណែកតួស្អីវិញបាទទីទៀតចាំមើលទឹកមុខគាត់វិញអូហូចូលតួកំសត់មែនតើបាទនិយាយរួមទៅស្រឡាញ់ទឹកមុខរបស់គាត់ហ្មងបាទគាត់បកកាយចូលតួបងប្អូនគាត់បកកាយលេងទឹកមុខចឹងណានិយាយរួមអែមែនតើហ្មងហើយចំណែកនេះប្រុសស្អាតបាទប្រុសស្អាតមរាយរាប់ចឹងបាទថានៅខាងក្រោយមានគេច្រៀងអីចឹងបងប្អូនអរគ្នាបាទហ្នឹងហើយឥឡូវនេះមកជួបបងភិរៈវិញបទថ្មីទៀតហើយខ្ញុំสนំពោគាត់ច្រៀងបទលេខដេចឹងគាត់ថាបងនឹងច្រៀងកើតអត់ទេអូនអើយចាំមើលបងសាកសិនចាំមើលចង់ដឹងថាគាត់ច្រៀងទៅជាយ៉ាងណាចឹងបងប្អូនអរគ្នាបាទ
hay bật lady ní còn pua là tấn á bà hai tuổi sợi cha cho bông bạn là bên đó bông bông mà bên hay ní bông thì ra có chuyện luôn luôn bông lẹm đó cũng ai bông lẹm xe tiệt chẳng na bông bông còn đào vẹt sweet ấy vịt đào vẹt xe đó nhỉ còn mấy cái sweet chẳng quạt lại là ha quạt xe chứ không bông mà ôi bông vịt xe anh là bông vịt mình taแล้วแฟนๆน่ะบางวิดคลาสเลือกได้บานี่ก็แซ่ได้ก็จังยุ่มเคลียนก็là hello đại pi mùi bà dùm này bông lẹ có thơ thực một set viết thơ thực một set bông thời đại có chiếng sweet oi bông lẹ có đạp đang đạp trong ban nó bông phôn đạp trong ban hết từ ngày gì lên thế có trời ấy còn một cái càn ấy nó không phôn ở kia bà còn đạp đi vừa video cầm sang ở phục mai bông phôn tôi snap chứ bông phôn bà lời đấy viết ban vô micro thì đấy bông phôn ở kia chỉ mơ thà quạt bọt xài dạng nè thì bông phôn ở kia bà hay lấy tí chết bông lẹ có chụp khăn bông phía ai để xa bông phía có chiếng bọt sweet ice đạp trắng nè bông phôn ở kia bà lẹ đã tha tôi sấy cái cho tôi đấy họ bông phía ai việt chiếng một đường bà đặc biệt bông việt chiếng một đường hay ok bông phôn ở kia bà hay bông phôn ở kia cũng chơi chỉ lắm nhưng bị cho sấy này mình cho sấy nó không một tục tắc á nè cho sấy nó không một tục nhông tay lại đã tha sấy về lòng trắng nè bông phôn ở kia bà ta lời này vùng vài ram mà mơ bông phía chiếng một đường bà chiếng lại cái tha sum lên quát châu cho đam mình tên rú bông phôn ở kia hay chiếng bắt set cứ set mà cái chiếng bắt vái cái bài hay bón gọt cầm pu câu nữa cái đó bà gọt mà câu thì thấy bắt cái set vậy nè gọt mà câu thì bông phôn ở kia bà hay ní chiếc pay thay bây nhầm chá bông mai bông phôn ở kia bà lạnh chơi chết ấy complete chơi la chơi xe nên của mình nè môi phong nè hay ở con sura ca control nâng tam đan video nhom là hồ chá nè bông phôn ở kia ôi vậy hiện từ đến bà chơi slấy hiện du về chá nè bông phôn ở kia bà lời này bật mày bông lẹ còn làm bỏ xài đồng bà lại là tha rộng có sót sai với mà đó ngay tay có chia nữa cái song xa ôn chip riêng này rồi lại đã chiếm á chiếm bắt xe đai chứ bông bồn ở kia vùng đang ngơ bị xe đấy lấy bài đi mà chiếm bắt xe bên chứ bông bồn bà hay complete cho xe không bông bồn ở bên cả họ nhóm là thể xe bông bồn ở kia và ở quân tôi chỉ muốn mà năng ai dạng là có bài chết năng ca quan trọng và phục mai bông bồn đây bà lời này đọc bông lẹ và chiếm đi tiết sân đi tiết bàn dương bật video chấn bông bồn ở kia bà ok tao lời này mơ nè tôi sna dương với mặt đó bà hay bông lẹ có chiều bọt này cứ slấy qua pro mình tên